Halo, karibu tena watazamaji wasikilizaji kwa Akili na Pesa TV by Dio. Leo nataka tuangalie the right time ya kuanzisha biashara, the right time ya kuanzisha kazi. Je, ni perfect time gani? Ni wakati gani mzuri ya kuanzisha? Kwa ufupi, ukisubiri perfect time utaishi maskini. Hakunanga perfect time. Hakuna perfect time, haiji. Kwa sababu haiji kwa nini? Kwa sababu ile biashara, ile content, ile kitu yote tunataka kuanzisha, kuna wale wanazo. So, wewe unaangalia wale wanazo, wamefika wapi, wako wapi, zinafanya aje. So, unagojea ile time, utakuwa na pesa za kuanza kama wao. Hiyo time hautapata. Kwa sababu ile wakati utapata wako mbele, bado uone, unahitaji kuongezea ndio ukuwe kama wao. Ndio maana watu wengi wanaishi kugojea perfect time na hawapati. Wanagojea, wako na idea, walikuwa wadogo wakiwa na idea, wanazeeka wakiwa idea, mpaka wanakufa wakiwa na idea, hawajaanza sababu wanagojea perfect time. Pale kaburini kuna watu wengi bado wako na hizo biashara zote, lakini hawajaanza. So, ile kitu naweza nikakwambia moja ni kwamba perfect time haikuji. So, watu wengi wanasema aje, nitaanza nikipata pesa, nikianza nikipata vifaa za kutosha, nikianza nikipata support za kutosha. Lakini kuongea ukweli ni kwamba itakuwa gumu. Ukingojea hizo vitu zote unaweza kosa. Na je, umekosa na ungeanza mapema, ungeng'ang'ana na ungefika mbali. So wakati mwingine si lazima upate hizo zote unahitaji. Wakati mwingine kianzisho ya kwanza ni ukuwe na capital. Wakati mwingine kianzisho ya kwanza ni ukuwe na cha kuanzisha, ni kuwe na idea. Ukishakuwa na idea, utaanza sasa. Unafaa kuanza sometimes ukiwa na confusion. Ukiwa confused ukisema nitatoa wapi, lakini the more unaanza, the more unaenda ukiongezea hizo vitu. The more unaanza, the more unaenda ukiongezea hizo vitu. So, hata ukiwa na vifaa kidogo, utaenda ukiongezea mdogo mdogo. So, ukiwa hujaamini kabisa, usikose useme sijaamini kabisa, utaamini. Movement ndiyo inaleta clarity. The more unaendelea, the more unaongezea hizo vifaa. Bora uanze. The more unaendelea, the more unapata experience. The more unaendelea, the more unaona utapata nini. Hivyo mdogo mdogo. Kwa ufupi, kama bonus, kuanzisha biashara, kuanzisha business yoyote, kwanza ukuwe na idea. Sometimes ukuwe na experience kidogo. Ukitaka kuanza bila vifaa za kutosha, ukitaka kuanza bila pesa ya kutosha, kuwa na idea, kuwa na experience. Ukuwe unajua unaingia wapi. Tafuta utafiti, ujue kama unataka kupika mandazi for example. Tembea pale wanapika mandazi, jua mandazi inapikwa aje, jua mandazi inaleta faida aje, jua challenges zinakuwa pale kwa hiyo kazi, kujianzishe na ile kidogo uko nayo. Baadaye the more unakaa hapo, utakuwa unaona unahitaji nini, utakuwa unaona unaongezea nini, mdogo mdogo hata utakuwa unaongezea kwa kale ka faida. Bora usikuwe na tamaa ya matokeo haraka. Utaanza na utashinda. Asanteni sana.